Mbahaye ikaze. Uyu munsi ni umunsi w'ingenzi mu mateka ya APR Football Club ubwo iraba kuba yisubiyeho ihangana n'Amagaju Football Club, ikipe igeze kuyitsinda mu buryo butunguranye. Abakunzi b'umupira w'amaguru barabizi ko Amagaju ari imwe mu makipe yagaragaje ubudahangarwa muri uyu mwaka, ndetse gutsinda APR Football Club byari byabaye inkuru itavugwaho rumwe. Mu gihe benshi bari bategereje kureba niba APR Football Club izasubiza igitutu cyayo ku kibuga, umutoza mukuru w'ikipe yakoze impinduka zikomeye muri 11 agiye gukoresha. Iyi line-up cya yitezweho byinshi mu gukosora amakosa yabonetse mu mukino uheruka, ndetse no gushimangira ko APR Football Club ifite igitinyiro mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Uraza kureba abakinnyi umutoza Dajkonovic yahisemo, impamvu yabahisemo nuko bashobora guhindura isura y'uyu mukino. Reka turebere hamwe uko uyu mukino uteguwe nuko APR Football Club yiteguye guhangana n'ikipe yababaje abayikunda. Ni mu gihe ekipe ya APR Football Club iraza kuba ikina umukino w'umunsi wa 27 wa shampiyona, ibizi neza ko iramutse ikomeje gutakaza ekipe ya Rayon Sport igatsinda Police ku munsi w'ejo, APR Football arabizi ko ninganya umukino iraza kugira amanota 56 yo na Rayon Sport zikanganya. Hanyuma irabizi ko ni utsindwa iragira 55 Rayon Sport igakomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona, wenda ku munsi w'ejo Rayon Sport igasanga itsinze Police. Byaba ari ibintu bikomeye cyane, kandi barabizi ko Amagaju kugeza uyu munsi ari ku mwanya wa 13. Bivuze ko Amagaju nayo afite impamvu yo gutsinda iyi match kujya yizere ko atamanuka, kuko akurikiwe na Muhazi ndetse na Marine na Viziyo ziri mu murongo utukura, nazo zirakina uyu munsi. Amagaju ni ekipe itozwa na Amaris, umutoza wo mu Burundi. Ekipe yari mu majyepfo kabisa, yamaze kwikamata yerekana amakipe ko ikomeye, gusa nayo sinzi ukuntu byaje kugenda. So mureke tunyarukire muri line-up ya APR Football Club, tumenye ngo yateguye iki, cyatumenye ngo umutoza Dajkonovic ninde bagiye kubanzamo, kubera ko azi ko yari match ikomeye, kuko iyi ikipe imutsindira mu karere k'amajyepfo, mu ntara y'amajyepfo, imutsindira y'igitego 1-0. Mukande subscribe hano kuri Rwanda Mood TV kugira tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye bya sport. Mbahaye ikaze. Umutoza Dajkonovic ni probable line-up, gusa ishobora guhinduka, gusa nta gihindutse mu izamu hanarabanzamo Ishimwe Pierre Mario, kuko yamaze gukaba witwa Pavel Nzira. Iri zamu ntago yakongera kurihingukamo, byararangiye. Hanyuma kuri kabiri nani Byiringiro Jean Gilbert Kagege niwe urabuhari. Gatatu El Capiteno niyo mugabo Claude niwe uraza kuba hari. Ndagira mbabwire ko ekipe ya APR yabanjemo ikipe itsinda kugira ngo ibashe kuba yagora ekipe ya Amagaju. Gatatu twavuze ko ari mugabo Claude. Hanyuma mu mutima wa defense araza kuba harimo Yunus ndetse na Nige na Kirema, nibo baraza kuba bari mu bwugarizi bwa APR mu mutima wa defense. Hanyuma tujye mu kibuga hagati. Mu kibuga hagati haraza kuba harimo haraza kuba harimo uwitwa Ruboneka Jean Bosco ku 8. Hanyuma nimero 6 haraza kuba ari Pichu Shimirimana Ismael, bakunze kwita Pichu, kubera ko Pichu babonye ko ari umukinnyi ushobora gufata neza abakinnyi b'ingenzi bagenderwaho hano mu ikipe y'Amagaju, dore ko bafite abakinnyi bakubagana cyane, bafite n'umwana utsinda ibitego witwa Kisa Serafe Useni. Rero bashizemo Pichu kubera ko Pichu ari umuntu uzi gufata abakinnyi neza. Murabizi ukuntu yafashe Muhirekeve kuri derby heruka bakayitwara igikombe Rayon Sport. Hanyuma mbere yabo gato ku 10 haraza kuba akina Mamadou Lamine Ba. Uri kumva ko mutima defense harimo Ruboneka uzi kwihuta, azi no kurekipera, Pichu uzi gufata neza abakinnyi no kurekipera, ndetse na Mamadou Lamine Ba nimero 10 uzi gusohora imipira. Mu busatirizi harabanza ku ruhande rumwe Denis Omedi, batakishe Mamadou Si, urundi ruhande ruceho Sheikh Jibril Watara.
nimba mubyumva neza, iyi kipe yabanjemo Tarikonovic yavuze ati reka ekipe nicire muri Mediane, kuko n'amagaju umutoza w'amagaju cyakora ku makipe akomeye nayo amanza yicira muri Mediane, ugasanga yakinnye kane gatanu rimwe kabiri ngira ngo ya asanga inyuma afite abadefanseri bane n'abandi nako agakina 3-5 bakabiri, ugasanga imbere afite abadefanseri bane, aba inyuma afite abadefanseri batatu, mo hagati akaba afite amadiateri batanu ndetse n'abataka babiri gusa, kugira ngo aneterarize Mediane ubundi abone uko yica. Niko n'ubushize yayitsinze. Darikonovic rero nawe yashizemo ekipe y'abantu bakomeye cyane kugira ngo aneterarize iyi Mediane nayo ya amagaju, hanyuma kandi n'ubusatirize ashira kubanzamo Denis Omedi ku ruhande rumwe uzi kwirukanka kandi uzi no gutsinda, hanyuma ukatakisha Mamadusi ugira pesi etuma defense na Mediane bidakomeza guhererekanya cyane, agenda yataka kubera kupesinga, ugashiramo na Cheikh Djibril Ouattara uzi gucenga no gutsinda cyane, nawe bivuze ko umutoza Darikonovic yabonye ko amagaje agomba kwitsinda hakiri kare, kuko ekipe y'amagaje ramutse yongeye kukubanza igitego na kwambia ntacyo waramura. Ubwo mwizamu ni Ishimwe Pierre Mario, kabiri Rukundo Byiringiro Jean Gilbert Kagege, gatatu niyo mugabo Claude, mutima wa defense ni Gena Kiremana Yunusu, umunani Ruboneka, gatandatu Ismael Pichu, hanyuma 10 ni Mamadou Lamine Ba, hanyuma imbere hakaza kuba hari Denis Omedi, Djibril Ouattara ndetse na Mamadusi. Iyi kipe murayumvute ekipe murumva koko iri buze kubikora ikongera igasubiza abafana ba Nyamukandagira icyubahira imbere y'amagaju. Nabonye Nyamukandagira ari ikipe iri gukubita za Marine 3 by'imyotso, igakubita za Rayon Sport 2. Twizere ko Nyamukandagira itarongera gukora ikosa imbere y'amagaju ukundi, ahubwo iri buze gutanga ibyishimo ku bakinyi, ku bafana bayo baraba baje ano muri Kigali Pele Stadium ku isaha 12 baje kuyishigikira nkuko bisanzwe. Ni ukuri ko uyu mukino wa APR Football Club n'amagaju utarusanzwe, umutoza wa APR Football Club yafashe icyemezo gikomeye cyo guhindura byinshi muri 11 babanzamo mu kibuga, agamije kwihimura ku makosa yabaye mbere yo kwerekana ko APR Football Club gifite izina rikomeye. Iyi line-up nshya yitezwe impinduka, ariko byose bigomba kugaragarira mu kibuga. Ese APR Football Club irabasha kugarura icyizere cy'abafana bayo, cyangwa amagaju Football Club yongeye kwerekana ko itari amahirwe gusa? Dutegereje igisubizo mu minota 90 z'umukino. Ntugacikwe n'andi makuru agezweho mu Rwanda mu mupira w'amaguru binyuze kuri Rwanda Mood TV, kandi subscribe, like na comment, utange ibitekerezo byawe kuri iyi nkuru. Ciao ciao, hasta la vista.